Krista zanu neko kelu la siawe. Kizu nu lure mie zozo mu kepenyope zi bagata kemhi geze ti haunu tie no mu a dilikeviu bu ki kemhi di avu hertz la levika. No mu a ke hununu si sir geze Krista avula zizo isi geze si. Deri tie avu tenu early ke mo hauha ke dipo salasasero video ga. A legaze dilikeviu pelepe jako mu ukiri geze gospel awareness hie geze lewe. Tie dilikeviu avula zizo mumhapetezo geze pelela levi geze a se japut senatawe. Mu sala geze di machas se nunu ukepele leke sasana. Hakoha dilikeviu foundational truths kropo geze pulevi. Sala hakopiese ukiri keba seko the three gospel awareness isiledio. Awareness kerito ukepenyove me sa geze awareness of God's holiness. Isaiah pengu kersor nu pugeze deri krodiko Jehovah ketot chao ginu rekrelete. Mu ukepenyove ke mesau ke metonu potio mesapie mikedio isiba. Kepele kelu nu mi zero ukepenyove kited depo mesashi su sipe vigolia. Mu kepele suri miri salia. Nko kepele kelu nu hau ukiri keze awareness bu grow mori mimie zozo morosho. Nko Krista sikeret tonhe po mesageze siletaya. Awareness kenyu temie pumamie geze awareness. No mu ae vimoso. Romi ko se kerkininu pugeze pakevi geze jete. Poritio mode. There is no one who does good, not even one isiba. No mu a tie. Avunu herlilie ke mo ke ba hauha. Pumabu peru ke wa punu fukebala. Tetsuketa punu bazo ke zala. Mesadio ke pinu shula daya. Hale unu ke meje badi utyo umulalia. Dieto putyo ke banu meda pulawaya. Hakopete ke puma ke ta punu lu ke balawe. Mu ke puma la avu hai ke ze mi po ke ze how accept chile morasho. Ke krilamuna Krista how tse ke dishe ke tiola vorzo ke zala. Nko Krista sigilegi we vimo mu puma miegeze siletaya. Avue hakim hegeze puponu. Ba musala avue by default mesamo mu vimo zogeze sipe vi mi jezo moroshowe. Avu kited debo mimile jeshi avu puma awareness nu. Mu avu kited debo mimile jeshi kepenyove kemesa awareness nu. Hanye awareness hu grow chekebau zedi. Krista po krusto ngupie avu nigezuri mimie jezo morsho biwe hand in hand. Sala awareness seunu. Krista mato avula chekese awareness isiba. Derino Krista krusto zeu kediposhi kezu ziri kezobaro. Krista krus mato zeuse kepenyove mutemibu kezevili ketiola Krista bu siegeshu zoe. Hau pocha kepenyove ketocha ni keze mesa keze mumieto keze poe temie pumaya kezhao ze kezevili kenze. A just, holy and righteous God cannot befriend an unholy and sinful man or woman. Mu Numbers 14:18 nu pugeza he does not leave the guilty unpunished. Isi how poketocha nigetsalawe. Hakim hidi puri levi since God is a holy God he can never be friends with you and I. Sekizedi kepenyove teme create Thor deripo ke tochari ni thorzo ke zala ke penyofe mutemi bu ke zevila le ke tola mie pobu temi suchedi ke penyofe nufenu yu fe morshote sala ke tocha ni ke zala Kristabu temi sunu sieshedi it is finished isi ke shiki ke penyofe nufenu yu bu zilie mu
temie mu ke penyofe bu ke ze vila le ke vi cha crusher how Krista Cruz mato zewe mu how akem he bola dile ke view isi the way Salam hachaseu Krista mato avula chekeshe awareness how bu ndukiri pokeko niko samor shwe Tie COVID-19 keme rebo tsabalevi deri ke pumae coronavirus kiri shogetse virus powe pandemic ti honu temiko vaccine fudi ta ke ho pije COVID lanu temie sie seje mu vaccine fepe zilemoro ki zo social distance che zovota mor shoba Tiedze ke pumala ke penyope ki juze social distance iketsu chete deri ponyo feliu Krista ginu vaccine po pargelinu ke puma mieze distance joderu tie po nko penyo lavordi nko poze ke pero la lividewe how Krista lanuzowe Sala no mu a pelegelie ki awareness ke reto u ke penyo fa masageze u kiri partaya mu sakem he awareness ke new temie puma miegeze ri u kiri partaya hanie sipevi mie mu u kiri miegeze kizedi pacha seunu Krista mato ala chegese awareness u bu hanie zedi mimi jezo morshowe Cha kerenie silie moro cha seu pocha bamowe Tie no mu a dilikeviu mori Krista Cruz how bie petsualikevi tiponu ba Musu kepenyofe kemesa lepeja mori lepetse thorwadi po tselegetyo pelem daya Mu utyo ubiebie kemie thor mori ulepeje thorwadi we moto izoketsepo Peledi lubata levi Mu haitaro Krista Cruz dileke view miemie salemo bataya Nko awareness hakobu por hinu baliketyo la tison he nipu diebu urts meliamorasho Kepenyofe kemesao mutemie kepumamie awareness uburi grow chejezo morashowe How Krista tobu pokeko niliketyo la Krista nla mu Allah sewa ketala no mu a ke puma miegetse ledi avunu teset tashot dozo avu kemeru avu ke vi mu ke shunu bamo mori ke penyove ma hoyo cricket zutun hie ke ze ke leunuri bamo we sala avu kemeru poti ke re hakonu Krista avu haliketau kinu reli lietiena Amen.